Adnan Mujadžić i Sara Huskić učenici su osnovne škole Bršljin. U novo mjesto su stigli iz Bosne i Hercegovine s roditeljima koji su u Sloveniji tražili bolji život. Prvi dan škole u novoj sredini nije bio lak. Šok mi je bio. Svaki dan samo sam se sa jednom kolegicom družila, ali pomagali su mi svi. Prihvatili su me, šta god sam trebala su mi dali, pokazali, objasnili. Osim osjećaja straha i srama, Adnan se sjeća i nerazumijevanja svojih vršnjaka kojima je njegova tuga zbog preseljenja bila nerazumljiva. Oni to ne razumiju zato što oni nisu još to doživjeli. Tako da njima je bilo čudno zašto sam ja bio tužan, što sam došao iz Bosne u Sloveniju. Zahvaljujući profesorskom kolektivu osnovne škole Bršljin, koji veliku pažnju posvećuje djeci koja dolaze iz drugih država, i Adnan i Sara odlično su se uklopili u društvo. Predvsem mislim, da je potrebno nekako vzdrževati kontinuiteto njihove osebne, lastne kulture, kar smo mi tudi na osnovni šoli Bršljin naredili. Kako je broj učenika koji u ovu školu dolaze iz drugih kultura svake godine sve veći, osnovna škola Bršljin se je ovaj mjesec odlučila pripremiti poseban dan kulture. Osim radionica na kojima su učenici mogli upoznati običaje svojih školskih kolega, organizirane su i multikulturne radionice od učenika za učenike. Na ta način smo seveda potrdili pomen njihovih lastnih kultur oziroma pestrosti kulture, vzdrževanje tega, torej da se ne asimilirajo otroci na ta način, da bi pozabili svojo kulturo, ampak da vzdržujejo in da seveda bogatijo s to svojo kulturo tudi naš kulturni svet. Uspješnost ovog pristupa potvrđuje i Iza Gorše, učenica 8. razreda ove osnovne škole. Bilo je zelo zanimivo, ker smo spoznali nove kulture, jezike, tudi hrano, plese in s tem v bistvu obogatiš sebe, svet in je neka nova izkušnja in lahko deliš pač to znanje še naprej. Što se više o drugim državama govori, to su djeca otvorenija za različitosti. Zaključak je koji se nameće poslije posjete osnovnoj školi Bršljin, u kojoj su učenici upoznali običaje iz čak 12 zemalja, od bivše Jugoslavije pa sve do Kine i Japana.